Countinggi Sem Saba Loire haina RO na Fongdorakli. Taranipan suba Lok Sabha election Englising aniga kunga marigi Manipur gi seat anigi pangthokiba mikhalgi vote masing mathang thagi marigi ayuk pung nipandagi thiba hauragani. Loinana vote masing thinabagi Sem Saba Thaurang loisilakli haina. Ahanba Inner Manipur Parliamentary Constituency gi returning officer su oiriba Imphal West ki Deputy Commissioner TH Kiran Kumar na Fongdorakli. Lamfelda laiba Imphal West DC gi courtroom da pangthokpa paugi mifam amada mahakna hai pangthokhiba mikhalgi vote masing thinanaba thaurang pumba paikhatle EVM thamliba strong room pung kunmari security gi akanma cheksin thaurang lokhatuna kupna senari ahanba Inner Manipur Parliamentary Constituency gi oina Assembly Constituency kuntraga nithoi District mari da vote masing thigani Imphal West DC Complex ta counting hall mapan hangduna Assembly Constituency tarahumdoi gi vote masing thigani Ayuk pung taruk makhaida strong room hangduna security gi akanma cheksin thauranga loinana EVM sing counting hall fawba pugani vote masing thiba asida ayet apan leitanaba amadi pamdaba thodok sing thoktanaba Imphal West DC Complex security gi tire ahum thokna ngak senbaga loinana CCTV camera na chingba thamgani mahakna makhata na hai Imphal West DC khaktada postal ballot amadi service voter singi vote masing su thigani tha asigi kunmari fawbada service voter lising ga chamriga humdramari oiri loinana makhata basu lakhigani Counting hall singi oina candidate ki agent amamamdagi hendabaga loinana hall manungda agent singna authority na saba ID yaudrabadi changbagi khudong chaba leiroi loinana counting gi damak official sing ahanma round gi training loikre ani suba training nongmanini gi manungda tawgani vote masing thibada ayet apan leitana ba lokhatliba thaurang asida miyamna su sahajok pinabiyu pamdaba thodok sing thoktana ba hotnaminasi haina fongdokhi pawgi mifam aduda saruk yakhiba Imphal West ki SP SH Sivakantana hai vote masing thibaga mari leinana security gi cheksin thaurang lokhatpagi saruk ama oina numit asida Imphal West DC mamang fauraga official amadi counting ga mari leinaba natana thingani counting hall sing CAPF na ngakani amadi DC complex manungna Manipur police na ngak senbaga loinana mapaldana district police na ngak senbagi thabak chathagani lokhatlakliba thaurang asida miyamna support pibibaga loinana karigumba pamdaba thodok thoklaknabagi pau fanglabadi police ta khudakta pau PBU haiki counting amari lainanani briefing je tawdingaida akoigi magi preparedness e khangnanaba slide amani tang khaksum yengji tang marida akoi board thibagi seat pung 9 dagi hogani counting hall singda 32 AC gi thirakani whereas postal ballot amadi service voter gi ETPBS di Imphal West da apunbagi oina thigani strong room Imphal West ki oina akoi DC office ki mamang thang manakan sida adum laibani CCTV camera tawraga lai CAPM na adum guard tawi political party ki members su adum nungdang yare ga adum sangaga adum lai akoi bada akoi magi laibam khopam loina pi sigi manungda akoi postal ballot amadi service voter hoji phogi lakpage je loina manungda loina sil tawraga loina thammi counting hall Imphal West da mafam mapan laigani mapan si normal EVM gi thibam si mafam tare ni counting hall tare ni mafam amakhakna akoi postal ballot ki thibagi ni mafam amana service voter gi ETPBS thibagi ni complex mapan makse board thibada changadoriba sagi tongan ba khoi gi staff singse training piraga loina readiness loina laire first round of training loikhre second round of training numikharni lairaga khoi pangthokani fairness tadi khoi na singnaninga they well prepared EVMC kaino chiga nakna dabani na counting hall chiga nakna dabani na Imphal West ki oina strong room sidagi khoi ka sing porak pase masi gari da hapaga problem made nong chubai khotpagi lakpa yabani na kaibo nong chudraga na chudre even chudraga su khoi hojik plan tawjeri si counting hall amamamgi gari ma thamgani sigumba kaiguma gari ma thamgani gi phase wise wena se round amada machine tara thi do tara do hapchalaga gari thaurani DC office ki jaga amada khamani hall du gi mamangda aduragi manunga lairiba staff myamduna pick up tawsa khini gari sing du well guarded oigani aduga video camera loina mak lawraga loi charkani even political party ki akoi gi mi kai dum yengbagi dum ma hakhengna na yengba yagani mai movement sida aduna marakta yesanadana ba confusion chatana ba amadi nong sing lakpa matamda confusion chatana ba tawribni sije next security arrangement gi wena horen SP na su haipakani akoi 3 layer security arrangement laigani building gi akoi bada 100 meters ki wangmada akoi gi thamba masi manungadi khong loi chalhangadori ni maximum di except akoi gi official sing natragana candidate kumba kaiguma natana loinamak khongna loinamak chakani ani suba tire si DC office ki gate tagi hotel boundary sida loinamak laiba amana counting hall gi magi gate hai tare adoi me ada thamba aduna layer ohum laigani
मसीगी डिटेल ओइबा यामना अखोगी फजना थमबा सिक्योरिटी की कनोसी एसपी न होरेन ब्रीफ तौगनी नेक्स्ट वोट थीबदा कैंडिडेट सिंगी मिहुत टेबल की यावगदबदो मसीगी गाइडलाइन तोंगाना अखोई मसाई पॉलिटिकल पार्टी की एजेंट सिंगदा लोइना पीखरे सो दैट मोइना एजेंट मैम काउंटिंग एजेंट मैम अमुक ट्रेन तौननबा अदुना इलेक्शन एजेंट पी हैबनी को कैंडिडेट अमंगी इलेक्शन एजेंट अमम लई अदे अदुगुम्बा अमदी पॉलिटिकल पार्टी की दोखै ngai फमिनखरे अदुरा पीरगा मोइना अमुक काउंटिंग की तौरपगी मागी काउंटिंग की होल्डर मनुंग ले मोइ हापगी लौथोकपगी अदुना हापगी मोइना थोला मतुंगदा मोगी लिस्ट अमखकसु डीसी ऑफिस की थोलकनेबा डीसी ना सोय तौरगा अदुगी लिस्ट अमतंग थोलकनी अदुरा यावदो मिगदी अमबों चंग यारोयबा सो अदु मोइदा तांग कुत्रा माथोयबा मनुंगदा पीरो हायग्रे अतोपा अदु मोइना पुसनबा याबा पोट पुसनबा यादबा पोट से मोबाइल हायरो कम्प्लेक्स मनुंग जिरा पुसनबा यादि गेट लोइनमक लहौरगा अखोई लोइ लहौरगा थमौरनी मुक की कोलोम मुक की कोलोंगी दो अदु पुबा यादि इंक पेन यादे बॉल पेन गुमने अखोई यागदो से मार्किंग तौबगी सब ऑब्जेक्ट्स पुबा यारो स्माइना मागी गाइडलाइन की स्ट्रिक्चर्स में अखोई लोइनमक मोइदा ज्ञान तामिनखरे नेक्स्ट अखोई पीडब्ल्यूडी मैम अखोइना खोमुबदो डिस्ट्रिक्ट मैम खोमुबदो 4892 नेबा अदुगा एम्प्लॉय मैमना अखोई अतोपा केंद्रदा हाइबदी सिददी आउटर तारे आउटर की जगह कईदा थादरकपा अदुगुम्बा पोस्टल बैलॉट 653 फंगी अनी तिनजनगा 554 नि मसी होल अमदा तोंगाना पोस्टल बैलॉट के थीगनी टेबल 3 थागनी ईटीबीबीएस सिना सर्विस इलेक्टर अखोई आर्मी गुम्बा कईगुम्बा ओइबा अदुगुम्बा मयामदुगी सर्विस इलेक्टर नि मीदी लिसिंग मंगा मापन हेन लैरिबनी हुजिक फाउदा सी पोस्ट लाकदोरिनी सिचे नोमोनोमे पोस्ट लाक्तोइनी तांग कुनगा मरी फाउदा 5474 लाखरे अदुना मसी अदुम अराकपदो मसागी भोट नुमित की थीद्रिंगगी ममांगदा लाको मसिंग गैदो अदुगैनी पुलप थीगदोरिस अदुगा अखोइना हयेंग येनदनबा भोट थीबदा करम पोस्टल बैलॉट ना अखोगी मार्क तौरमीबसे वैलिड ओय याई करमबना यादे हैबसे सी के अखोई लाइरिकम फोंगजरे ईसीआई की हाना फोंगंबा लाइरिकतुदगी मोंग मरिंदो लौरगा मयाम गाइड तौरगा सो दैट काउंटिंग एजेंट मैम दुगा हयेंग थीबा मतमदा नियम चुमना थीबा खता नतना कंफ्यूजन चनदना बादो अखोई पॉलिटिकल पार्टी की मेंबर सिंग दसु लोइना पीगे सिमा नेक्स्ट मीडिया की ओइना ख्वाइदगी मरु होजे मीडिया इसिन यावबनिना गेट की नाकन सिदा चाउना होल अमा सारगा थंगनी सिदैदा अखोई मीडिया की ओइबा फंबम खोफम अखोई फैसिलिटी लोइनमक थंगनी अदुगा अखोई की डीआईपीआर की रोशन सिदा यावबरा खंगदे रोशन याव रोशन हाइदना डीआईपीआर की नोइ मसक सु खंगनरमनी माना इंचार्ज होगनी सिदैदा हारिबा मफम सिदा रिजल्ट सीट से राउंड की होल में आपसे लोइ पुथोरकनेबा अदुगा अदैदा मफम अमा लैगनी अखोई बोर्ड अमा लैनी अदैदा लोइनमक केंद्र खुदिंगमकी इम्फाल वेस्ट की लोइनमक थेटकनी टीवी थंगनी टीवी चैनल रन तौननबा अदुगी करंबा टीवी चैनल करी थाबा खोरपा अदु कंप्यूटर थंगनी टीवी थंगनी इंटरनेट वाईफाई थंगनी अदाय वाइदा अदुगी फैसिलिटी दो लैनी फोन तौबा अदायदा फोन तौबा यागनी अदुगा अखोई इसिंग माइसिंग दी पीगनी लंच की फैसिलिटी दी लैजदे मनुंगसिदा अदुम लैरे हारिबा होल दुगी नाकन खरदा जगह खरा कोई कैंडिडेट लाप मतमदा फंभम थंगनी अदुगी जगह दुमदी हंगल थमतारे हयेंग कैंडिडेट लागा प्रेस ब्रीफिंग की करीगी नंगदरबा कैंडिडेट लापगी बोयरो अमगी बोयरो जगह हंगल थंगनी मरमक अदुगी दु हेक मयामना फमजन खोसन तयबा अदुमदी अदुम हंगल का मसामदा थंगनी अदुमा अखोई नोट तौमिनसी प्रेस का मरी लेना अतोपा मा अखोइना हाइनिंगबसी मागी रोशन होगी टीमना होल मनुंगदा चंगबगी राउंड सेमकनेबा अदुम चंगब याबगी होल मनुंग चंगब अखोइगी कदाई बाउ चंगब यागे तो अखोइना मार्किंग अमा थनमनी अदु बाउ चंगब यागनी ईवीएम की मागी मेसिन द थोलैबा नंबर अदु कापा यादेबा एंटायर प्रोसेस तुदि दुम कवर तौबो याई ngahak ब्रीफ तौरगा मथंग का मथंग चंगनेबा सो इट विल बी टेकन डीआईपीआर की टीम ना राउंड सुम चकदोइनी कार्ड ती ईसीआई ना पीबा कार्ड याव मी खतने चंगनगदोरिसे अदुगिदा आगी हो आदुगी मफम दुगी नतेको होल द चंगदोरिसे अदुमा लैरे अदु आई डीआईपीआर की टीम दा एंटायरली सिनगरदोइनी अदुगी कार्ड यारम द्रगदी इवन आई डीसी ओरगजुम आइना मतेंग पांगवा ngamदेबा
अदुमा लेरे मोबाइल फोन में हमजी अदुरा पुसन यादे अदुना अदुगी दुमगा नोट तौबिरो हलागा अमुक लाइबा अदुना राउंड मचा 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 हई होल यामनिना अमुक लोय कवर तौदसु ग्रुप अनि घातोगा दुम टीम टीम जरंग हालागा अमुक चंगबा अदुमाय सुम राउंड 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 लाकनी अखोय आरो मोइना आई नुमितुदा प्रेस ब्रीफिंग अबाउ पिजरोय until and unless the counting is complete aduma ai haijaoge aduna mayam adum chenchela ko sudum yawbuni ai adum press briefing amo pijaroi let the counting complete sigi manungde irang thogana thokchare dana thok dawdi leitre thogana there is a different case but regarding counting everything will be available information loino pigani adura adum yengbiraga adum comment adum tawiba yare adumaina adagi vote thibam si akoi hayeng confusion chatanaba amaga hayoge hojiki akoi EVM thibase EVM thibasida round kharada kariguma mock poll tawba matamda che de lawthohdraba ko machine da su adugi matungina yawgraba adu che changari loinamak niyom chumna irangodoiba adugumba che mayam se akoi EVM mayam je thiroeba round da adu result da su blank adum thani zero jo iroeba result is holakwa matamda samna habda table number 1 dagina 10 ma polling station 1 to 10 tawbasida ama khakki adugumam yawgren khalaji hangal la thangone ba masigi potsi karama tamda thigani nataga thiroi puloi loi rakwa matamda adugum batara ko yawren khalo manipur gi wen energy yawrakwa matamda candidate first taba second taba matamdra leirani na adu thiringai da haiba candidate ki mai difference ina yamna chawraba हाइदी लाख का खेना रें खलस हारिबा पोलिंग स्टेशन खरा जे तिजनगना बोल इसिंग मंगा तरा खक तारें खलस अदु थी दबसु याय अमदा पुला पिथो जो प्रॉब्लम नहीं तेबा नत्रगना थी जी बो हारे जो अदुई मतमदा पुथोरगा मसाई वीवीपी का लोई पुथोगा थी गने अदुना वोट की कारे नत्रगा कादी हाइबसी अदुमा पुरोय लोरकांदा रिजल्ट थोकदोरिबनी अदुना अदुमगा अखोय नोट तौमिनासी राउंड मरमका थीदब याव टेबल खरा हांगना चटखिबजु यावनेबा अदुगुम्बा मरमदे सुगुम्बा इशूजिना ngasai एजेंट गैजिना मुन्ना काउंटिंग एजेंट ना खंगौद्रमिना जा जा की पावो थोलकपो यायबा अदुना अदुगुम्बा इशू लेरगदी अदुम हंगदो हंजिन अदुम तौनबा याय ऑफिशियल सिंगदा बिफोर डिक्लेयरिंग एनीथिंग प्रेस दा कैदा पाव लाक्तंगैदा लेरिबा आरओ एआरओ मयाम हंगदो हंजिन even DC atop or hangdongin tawbe only after confirmation this may be coming to the newspaper is hujiki platform dugi adu result declare tawbasi akoi political party da jo haibani akoina chaurak pakka ba yare na leijaraga su certificate pi basidi umloi loi rakanda loina mak tinjala kanda even polling station amakak lemhawraju adu thiba loi rakanda dawdoni imphal west nganta thiba loi re hana haidok ne leiteba hujing asai IDP gi leihri ko kano ki special polling station chingmanda kaida thirakadori neba moi gi vote to mi manga khaki orju thiba do loirakradi result do lakradi haido ko dum yadeba sreita aduna marakta pawngan ta pichalu dana candidate ka ga dori ba candidate nganna ga laksala se pung hum phamaga hanbaju pharak ta ba leiba ga yaba aduna masigi certificate pi bagi pawsidi ngasai political party da so haija gi bani यारे हारकन अखोय दुम पाव दुम हाइजगी गेन ngana kausan biroga moida ju inconvenience chawn leba mamanga ju thokibani no khangongani mamangi MP election matamda only when it is very clear that certificate is about to be issued we will call them formally moina mamanga lak we don't have any issue on them round region asai media center di magi anamba facility loi lerni encore gi kari gi mai keno mayam do through the koina thamjaning ama khak lei ngasai gi main issue lak to je koi sigi manung da ba main crowd che counting agent mayam sine ba aduna counting agent mayam si magi niyom niti magi already guideline da lai ma je candidate amadi magi candidate ki agent election agent mayam do aduga tana biraga pi khirba guideline do niyom tumna in view ngan na lakpiu sidai sta mafam jida so that security ki check kai da madam jang do ni pung ni pan gi manaka lakanu manam ji adum moi yam lakpa lakta ba arak ba khar du adum hawra doine pung ni pan da gi de je hawda ba yada banina aduma thamningi aduga counting hek loi baga masigi jaga sigi manung da laiba yade moi
ꯀꯦꯝꯄꯁꯀꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯒ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤ꯫